Nil hiam sore pu ingne king si video sidam nang jito. Nasi nil ingne king bode ha. Sikarom ka to gawai puthot ini tom chetong chlong pot ningarong perfect law pini itom chithanam snang seeing opportunity in obstacles. Inu da richo dolo alang li kachini kang tungoson dolo alang li plank piglo bon semalang li asang ho atum alang li long ke claim kachirap dun atum aning ko sonma alang li kachini kang tung stame dolo. He decided to test his fellow people to know who has got a good attitude in life and who would spare some time for country's progress. Alang li kachini kang tunge lalo alang li risang ho lo alang li nong ke claim kachirap dun atum an no alang li adet upon us ke me kewan jepan komat bang to aning ke hang ma alang li kachini kang tung sidolo. He placed a huge boulder right at the middle of the road. Alang ni bang sotowar agbong masih bahari a boulder mane bahari arlong kelel tempudet na. Alang li bitan no. And hid in a nearer place to see if anyone would make an attempt to move it off. Abenda alang li cepat joy lo. Kumada bang tong labang suar long terek jimapo. He saw some wealthy merchants and courtiers passing by the road. None of them made any attempt to move it off. Pen an ke plan ke the kere tum la pen margin chojor cholang tum stame la pen alang li long ke claim atum courtiers atum stame chidam chebang lo bon stame mat dus stame la bang swar long thipu ke terek jipan aning he la pen terek reder lo alang li tum bang swar long thek long po alang tum lang tekang ding chotla la pen de la pu chot kalilang alang li tum ricu pansi cokci pusi kijong tum samai dolo ricu lahalang nang ji mati jo pusi pasim mutum samai dolo bani nut peasants alang di khetiok bahari apeng hanwan momlo alang di theglong lo alang di si da bang so a boulder mate arlong ke terek lo. He kept his load down di alang li kepon ason alang li arum chibilo move the boulder away la pen bang so am terek phako. Alang li joy ke athema arlong bang thetan. After strenuous effort he succeeded in moving it away. Bon same alang li bori pen alang un deadlo. He saw a purse lying in the place of the boulder. Labang so arlong a room. Labang so arlong a room purse di tangka atindup alang li long lock. Athe richu ko mad bang tong bang suar long ket aning kimi ben keterek jima puselang ni kelang chon matila bang suar lo ke tangkasi bitano. It contained many gold coins and a note from the king which read this. Alang li penaan posage gold coins aser alang li penaan aser ke alang li thap lo la penta tangkasi da medolo la penta hadak alu long ketok sa medo. This is the reward for the person who moved the boulder away. Like a reward anam anong nam no bang so a boulder ke terek anong nam no laki anon usir tapo. Last ini tum dakpan pilo itum mencari dam moral dak tok lo. It is quite common for people to run away from problems and obstacles. Like ini tum chini lo dong si peneki sung dokok Eprang peneki sung dokok sung klung jinang nak pete ini tum ceterek tot mane achardam jisi ini tum pena andam ke ini tum do sonse aning hang. But the story clearly shows the importance of seeing an opportunity in every obstacle which might improve our condition. Most of it so atum open into bang thana je ini tum obstacle akisung along el tum face nang ji ajala problems se ini tum face lo pulo tangte ini tum ali kimme ini tum long ji pusi Charlie ponong lo la ha kisung ini tum face ni chetong nang ji la pente ke sol ji phane tum bor inang ji de la pente ini tum chine pin akisung ini tum mong do thai bang sameri tum face nang ji chetong nang ji lalu betul strong po de kuan bai ini tum problem ke chetong an susesi ini tum same kang tang po matha same lan se un po ini dong se kai ke same akisung facing tung te ajara kisung same chetong tung te pulo tang te ini tum lake kang tang ji ke lila tum lake weak wrong po asi problem bang same tum face nang pola an susesi ini tum intang pon poki matha same apan claim pon thek pola pen problem solving por mo ke tum thek muchot po
Arsipini atau mo bang la anle litum che thanam chonang puthod litum che tong thunang jong sia permission ro te ni bang so video monai bom ji sinang tum ning hang de lang kami la pan te mission over like speed ami jong si interested abi te lagi nang litum ning hang lo si karlom puthod che tong